Once again, yama yenete for akwaba ebpm ewo GH live. So Kumasi Asante Kotoko ahimfi yedin semino Asia kama kwan so. Now yekuta quick breaking news. Ehia se ewase wotie. Aha yen sebre yeko straight to the point inside the wagon. In semini nyina yedin somo yedin shiao na wahu said ye Ghana football. And for that matter, your favorite club, Asante Kotoko, Ifra Dumu, Ekwa Dumu. Now, you didn't catch us Asante Kotoko. Mebacho, ese niema etwaso, nkurimdie kwanso se ya, sa pepepe. Na die ababeto yenim, yede ema yenetifo, ene se, meno kase ya, yes. Meno kase, se di yenim se krora, abedrasum gym, ewo precisely, the Royal City, Kumasi no, ese yewuram manhia na yewuram ho ajeje anodisem kakra ba kumienu miensa otumfo ye very pleased with Asante Kotoko direction ekoye pa yes say and ababeto yenim ote kokoso krora very pleased pa with the direction Asante Kotoko boboko no enam so se enkosa enkoyo say ya enkwading sa pepepe enti news ben abetoja news ni nyina ene se mepacho owura oda screen su oye nana awo kontomponi afere yes kontomponi afere ewo Kumasi eyekro papa yi ena oye okro wura odi kro nu so na so oye ohene pon papa ewo kro nu so enya asem kuma na de tie nyina. And it's Najuma Pa Warbono Otumfo very pleased. Otumfo Bamana to Najuma Pano so na and the news they bro and it's a technical director position, you know. Urakwesi apia and anesa asha so na ihia technical director obeye ever present. Ediama Asante Kotoko Boboko no. Yes, every day. Utawani a onie obehwe aspie here de niema amanda 70 and nasi en juvenile yet no. Ebetimi efra dumu akwa dumu enti Urakwesi apia on free Kotoko position mu obekoso na technical advisory role bia onim no odi aboa de woba no Kotoko ebenya new technical director de ababeto enim eno no Kotoko Asante Kotoko ebenya new technical director ba ni nyina mu no nana a oda yen screen sui nana apenkra akwesi awua nana apenkra awua ebetoa ne dwuma pa wo so sa pepepe ena eda yanim all things being equal ceteris paribus ekwan bia so yenka ne sa nam sa adetie mu nsem nyankropon kuto ena nim ena odi nim die no so ama nana a otekoko so tumfo setu ne senti yempese yebetoa so aka de ebia animu na de wom nyina ene se nana ebetoa ne dwuma pa wo so nam se ne nyuma no aso tumfo setu nana otekoko so anim yie papa so nani ne senti me ne wo kasai de tie nyina ene se Urakwesi apia bekoso aservo new deal is a leadership eba no obeto aso ayadwuma den e de awramu bi se executive board ena nana eba be yo se board ena obeyo Urakwesi apia ebekoso ayadwuma nana penkra ebekoso abadwuma den gadindim gadem kwan so e de ama Asante Kotoko boboko no na de abeto yanim and it's a technical director position, you know, and a yeba be fishy obi fufro. Ebi bo ora utia kenten din yen kase ya confirm no ebi body fufro bebre. Me pa chow de eba nyina ne set new technical director Urakwesi apia na wo yo no me pa chow obi fufro ba be hye na nan. De enti eba sa ne se under 17 and under 20 team akotokwa atie no. Obeka ya enye se ye justify kwa. Nemom de yoye ene se yeko biahodro bebre ena Kotoko scout to entirely Ghana enkrowo do a talent ewo nyina eno mo yiyim no so ne so na dakro omde be hia mu ewa dakoja achi na san kwada no mo so ne so no ombo justify eno mo yi nkwada mapa etitire ewo bo kwan so omunim bo adachi ankwama ukasa wo sai yibia ko resini atim ni mu a omre kra omde Kotoko ni wura nkwada ni mu
no ma sign contract potent chese mmara kwan so anaso mo de niam abekọ nkwadaa ne school sam womo ene behwe Kotoko behwe ni nyina nkwadaa no empuntuo ene day to day niam ahodo nyina Kotoko ebeye ede ama womo omaye ne setup no bibia players no yenya ensemble awie ne senti omo ebepia technical director na yebehia technical director me pa cho ono na beboa na obehwe ama ne ma wie peye otumfo say tutu ene oboase Anglo-God Asante anasa wona etu efama gudie sika akọ no nse ho no so yotumfo de a yes royalties ni nyina mensia poke crowd ebetom ne santi na sase so na japade na we de ya amrekra oboase bebia na tete ho as gold juvenile no eda training bibia no me ba cho honom na Asante Kotoko juvenile no ebekọ akọ base na adakọja achi project no koso ne senti ewia na move ye japade ni nyina asaba na for now there under 20 anase Kotoko juvenile no won bekọ akọ base ewo oboase Oforish Park Oforish Stadium no ma use ho no facilities ni ye poke crowd facility no tekonapaya etaopo yenu ma munim boase de munim so Oforish Stadium de atete nkwada bebre Oforish Stadium udru oboase na we yet said wuram du nkwankwan no so a yes aben eda ho no pampe abibia eda da na kwam kama ne santi technical director for free be yin no obekọ akohwe sa nkwada no asa behwe senior side no yes obe rotate okọ no aba kwani aba na obedie ni santi wohwemu a owura kwesi apia say o Sudan national team head coach no on to me nka say obe free Sudan abehwe under 20 and under 17 no and on to me nka say that dia day to day obey ever present ni santi na Kotoko ebefa new technical director obehwe sa nyema dabia obekọ ha no aba ha no ohwe no oboa ama prosper nete ogumadwuma no ayekra behwe prosper agiatum na ni agye ho yie enti ono kro ka ho bi na new technical director no oba obe support ni yie papa ne nkunimdie buo no ayekro bia ma poma metema Asante Kotoko dia fasho chima mesana na penkra ewu abeto ne nwuma pa woyo no so owura kwasi apia abeto ne nwuma pa woyo no so sa pepepe nemum technical directorship role no na yede obi fufuro bewura mu na bibia awie nkunimdie so enti whether board is coming or executive board of directors ebeba ni nyina no nana apenkra ebeye very poised pivotal ehia ye pa ewo mu onu a na be tibrekese de abetu anim no ceteris paribus all things being equal nemum changes kakra bi ewom and it's a technical director ne de owura kwesi apia day to day obe Sudan okọ ne oba ne ade a ne santi ye for bi foforo amena ba be wram when ye fa na wani beje share adwen comment section ha na Kotoko emu aye de na nto aso say ya enfra dwum nkwa dwum enti na news within the news ni nyina ene ye de ma efa under 17 and under 20 juvenile Kotoko yatie ya sample players na wie yenya players ni nyina kama omuko pia mo oboase anase mpo Oforish Stadium oboase no ogitum so ani age ho eye kama say Oforish Stadium talent a edi ama Ghana no eye adutwam yes there is this guy Solomon and a Benjamin nkwadai and nkwadai bebre ni mbo Kotoko afa wo mawie under 20 no wo mbewura mi pa chawo san nkwadai yebesa register mu nyina as a backup edi aboa Kotoko enti senior side no omo ekwa akobobo a ubewusa nkwada no ba ku mienu miensa etechire no omo gada momentum experience no day to day na nkwada no edidi achire na graduate wo mo ba beka ho na Kotoko no enya no say ya na krowura pe no say ya so na ekọ yemfa nto anim so tumfo say tutu say for the next 5 years or say waye bi pa waye niam ahodo bebre education fund oko maternity ward a wasie eniama hodo a waye nkwada wa hwe wo mu o say bre nu nie so no an Kotoko no the next 5 years there a pocket crowd no first year no there na wadakwaja achi project the Kings project no awie asase ekoso na ye fefefe krabehwe ai nei bibia betumi akoso na aye nkonimdie
edi ama obo kwa your friend say Asante Kotoko ntia no eni nchemu a ena yade ma yere tiefo na afi watimi ahu sampa yamo ahu owura kwesi apia beto aso na apenkra beto aso na mom new technical director beba afi so one juvenile team no ebeka ko pie mu obo ase na new technical director no wadi akwaniaba oboa prosper wa ha no okọ no oba na nkurimdie bo no nyenie na wie peye aha GH live everybody yeah can you say everybody yeah. Who GH live and come far away. Who GH live everybody yeah. Who GH live and come far away. Who GH live. Subscribe to GH Live. Oh my, so good. Everybody, yeah. Who GH life and come far away. Who GH. Gracias for making us number one, numero uno. Yes, Porcupine Palace, live on GH Live. Thank you so much for making us numero uno. Thank you so much. Subscribe Nafi young from Kweniji Krum. Ewa Umapoma Football Club. Krobia Mapoma Metema. The Royal City Club. Thank you.